Sono kelai tongkha tamni bagi hingankai ang rongno phunuknai je ani je Jio payment bank o je rang 7,070 টাকা je hapmani je adara khorsa rwmani ge phiaba tamka ang nongno ta back camera phunuknai ni o jagao ani rang 7,093 টাকা phunuk tongo do phiaba ang je phuru I rang no jodi ang o balance check haika hingakai aini dinner nui mon 23 টাকা se phunugo ikam no magana wana suka hangka tabo rangbo transfer khaina gangka rang thaya inge aba haino tabo romdi ang mo to Jio payment bank ni bisingti nai mase inge tak Paytm payment bank o thangi nai nong no phunugana gor bo sem no rang green ji phunugo inge aro passbook o hangka bole rang mane tongo ni phunuk tongo inge customer care no ang sungi nemo bo rang mane tongo ni sai tongo gakai yang ang check khane gan gakai sungya gang ani em go pin dirikha gina nogoro 23 টাকা 31% nugi makhana egan moino mana ma singsa ge o jaga rang je hapai man nong phunugano last transaction phunugano go obo gang iko 1 টাকা damani obo half ka do ge iko udara 7,070 টাকা damani morang no kanna hinai mani ge orang akon kariman je ko do sim na hamani 24 hours sungkhai karibana himani ge 24 hours sungkha gai abani yagulo gai balance check khaima 23 টাকা se phunugo ge tabo ang passbook no haina hai phunugana passbook o jodi obono check haika gakai tabo romdi ko passbook no numi man khana passbook check haika gakai bole ojaga balance suk haika ganai di 7,093 টাকা 32 পয়সা phunuk tongo ge isagango jerang hama boiko 7,070 টাকা abo tongo aga abani yagulo hangkai 1 টাকা ruinai ko mo haike balance barte 7,093 ngai thangka ge tabo abono ang bujimalia o je rang te bad baki tani oro sukhaya customer care no bang call khaine kado customer care no ang nongni sikango ta call khai phunugana o jaga customer care number iko bane call khai ma saya khana English press 1 khana ri do हिंदी में संपर्क करने के लिए 2 दबाएं ang do sinka मैं आपकी डिजिटल वॉइस असिस्टेंट हूं जो आपकी सभी बैंकिंग जरूरतों में ang tang mono balance check kharin यहाँ chawana हूं कृपया कोई भी प्रश्न पूछें बैलेंस के बारे में जानना है आप किस प्रकार के ट्रांजैक्शन की तलाश कर रहे हैं बैंक ट्रांजैक्शन का स्टेटस यूपीआई ट्रांजैक्शन का स्टेटस या आपके पिछले 5 ट्रांजैक्शन बैंक बैलेंस स्टेटस कृपया अपना एम पिन दर्ज करें gan tagri ri khado boktak balance khawana आपके अकाउंट में 7,093 रुपए 32 पैसे का बैलेंस है kenor khana balance ani 7,093 টাকা tongo nei borgo sai tongo phiaba ani je balance check khai phunukmani passbook ro konorok nugi man khana kusukirei ega angabano wana suka mane norok ni tebo Jio payment bank dori use khai tonga hangka kai tini hai date tini 12 tarik tini May norok balance check khai ano kisa information rudi ang description ani WhatsApp number ri riwana je jara Jio payment bank user o kisa sai ribadi tamonong ni account boda mane balance je ঠিক phunugia aba hai mi tongkha ge anoro 23 টাকা se phunuk tongo pheba ani account rang tongma ge 7,093 টাকা tonga klayo ge angabono transfer khaina mon Koin bank o khaime angi tongkha gam sukno belakna depression klai tongkha ge norok ano kisa help khaibeli hambai